Genesis bung som lileni Joseph u naute bu leading in Aigupta a ho u huan Jacob in Aigupta gama abu a omchi athei takin Jacob in atate kyanga abangzia ka ki en mai ma nahi wa achi hi ama in ngai un Aigupta gam a bu a omchi kaza hi silo a in hiak thei na ding in huaya voho sukun la huai a kipan e a ding in bu valei un achi hi Joseph sangam somte Aigupta a bu leading in aho suku hi Jacob in asangam te kyang a Joseph now Benjamin aho sakki to asia awatua khading achi jakin huchi in Israel tapate mi awaho te laka bu leading in aho wa kanan gama lengkial akingala Aigupta gam tung a heutu Joseph ahi a ama huai gam meeting tengkyang a bu zuak pa ahi Joseph sangam te ahong pai wa leisi in amaya akun uhi Joseph in asangam te anamu a amau anatheila hi himale akyang wa midang bang in akibola khautakin amau te aho pi hi akyang wa kuya kipan hong nahi wa nya achi hi amau be bu leiding a kanan gam akipan hong pai kahiu achi uhi Joseph in asangam te anatheila ya amau te ahi ile ama athei amau te nahi le ama athei ke u Jacob Joseph in amau tungtang thu manga amate athei kheta hi akyangwa en khemi te na hiu gamven lo na mun te endinga hongkwan na hiu achi hi amau akyanga katopa hilowe na sikha te bu leading a hongkwan ka hiu mi khata ve ka hi wa midik tat ka hi u na sikha te en khemi te ka hi zen ke u achi u hi aman akyangwa katak sangke gamven lo na mun te ending a hongpai hima ute achi hi amau ko na sikha te u naw som leni kanan gama ommi khattapa ka hi u nga in katnaw tumpen u tu in kapa u kyanga a om hi khatpen a hi le a omnon take achi u hi Josephine akyangwa en khemi te na hi u kahon chi na hi ma u hi hichibang etel na hi dingu nanaw tumpen u hiaya a hongpai keile faro hinna a kichiam in hiai a kipan na pot kheke hial dingu kahon chi a hi no a thutak a om hia omlo chetna ding in nalakwa khat ki sol unla nanaw u honpi hen nobel hen in na om phot dingu huchilo in zo faro hinna lo kichiamin en khemite na hima mau kahon chi ding achi huchi in avek un nithum atang sak chiat hi anithum ni in Joseph in akyangwa ken pathian kalau ziakin hichi in hi le uchin nahing dingu midik tat nahi wale nanaw na unaw lakwa khat swangkul tanin wa henin om hen nanaw tumpenu kakyanga hon pi un huchi in na thu atel dinga na sikei dingu achi hi huan huchi bang in ahi ta u hi amau inaw tunga ithil hi u mo pet ma hi hepi dinga ahon nget ngut laya alung tang mang bat dan munapi inga isak noplo u huai jakin hiai mang bana in hon buak a hita kichi u hi Reuben in naw pangtung a thil hi hial ke un chi in nakyang wa kagien keimo nangai hinwam ke wa hi huai jakin ngai un assistant phu itung wa la ka hita ve chi in amau adong hi akal wa paulet mi a om jakin Josephine athuguen u athei ke u hi amau alengat san a akapta hi akyangwa ahong kik non a amau ahopi a alakwa pan Simeon api tuam a amut mu un a hen ta hi Joseph sangam te kanana kik nonu Joseph in a ipte u bu a hi dim ding le adang kate u a ipwa koi non chiat ding in le lampi a nek ding pe ding in thu apia hi huchi bang in a hi sakta hi
abu u asabil tungte aposakwa huai akipan apot kheta uhi alakwa mi khatin agya bukwa asabul tung anpedinga aip ahon le adangka amuta hi ngai in aip gongbula ana om hi asangamte kyanga akadangka nakoi non u hive e ngai un ka ipsunga ana om mo khi achi hi alung lel wa pathianin hichibang a ete ahon bol bang chidan adiamo chi in lingkomin aki an twa u hi kanan gam a apa u kyang ahong tungwa atungwa thil tungteng teng ahil u hi huai mi agam heutu pa un khau takin hon ho pi a en khemi te ding in hon koi hi ko akyanga midik tat ka hi u en khemi te ka hi zen ke u naw som leni ka hi wa kapa u tapa ka hi veku khata omnon ke ya kanaw tum pen u tu in kanan gama kapa u kyanga om kachi u hi huai mi agam heu tu pa un ka kyangwa hichi in midik tat na hi u chi ka hon thei ding na sangam pa u khat ka kyanga anusia unla na in kwan pi kyalte a ding in bu pwa un la paita un nanaw tum pen u ka kyanga hon pi un huchi in en khemi te na hi ke wa midik tat na hi zo chi ka thei ding huchi in na sangam pa u ka hon penon ding a hiai gam a sum na sin ta ding u ahon chi achi u hi huan hichi ahong hi a aip teu abut hiat lai un nga in aip sungwa adangka tun chiat u adangka tun chiat u ana om hi amau le apa un adangka tun te u amu un alawma mau hi apa u zakopin akyangwa no ten kata te hon tan sak na hi u Joseph a omnon ke Simeon la a omnon ke Benjamin nangon la pimang natum non ngalwa hiai thil teng in hon kiat hum ahitave achi hi Reuben in apa kyanga na kyanga ka hon pi kik non ke le katapa ni te that main ama ka khut a hon kem sakin la na kyanga ka hon pi kik non mai ding achi hi aman katapa na kyang wa ahong sukki ding a u pa asita a ama kiala ahitanga la napaina lamlaka tua sia tuak tale kasam kang pi to lung khamna in hana katum suk ding u achi hi